One of the things we're observing I lesunga el Palemia, when he talks, I kaimi ia e Samoa, e iai taimi. O te iloa e whaapea i le whaitau wa tangata o le malo, ma le au whaikau, ma le au whaapea mai wa out of track fo i le Samoa ngā le whionga le Palemia. E mai kau whaapea ngaka, kulo wak wha le upune le au academics, e whai ngofia o wha ngā makule upune e wha matala i tala leu te vatua. E whai ngofia ia ngā mai kau whaapea, pe wa kau out of line, e Samoa ngā le Palemia, o mea lai ka kau ngakarango. Le hai, kei roa lo ia experience in wo loa mai e au le whionga le Palemia. One of the greatest gifting of whaerua i ma le Palemia e le maua e sesi. O se kangaka i ngā la ngonga le musu ngā le anganga pa ia. O la o ku alano ia o koui ko kongo le malo. Both FAST and HRPP, it's about time. E ka kaunga kou adapt i le kuai ngā le karangoa ai le whionga le Palemia. Le anga a kou fau maua le kuai ngā formation le ngā sawa i le HRPP. You will never know, you will never understand le musu ngā le anganga. O isi kaimi e sawa i le Palemia. Le ai le out of line, le out of process or protocols or whatever. It's simply the inspirations of the Holy Spirit. E maua nga ia le musu ngā le anganga. A sa ngofo ila la au le mali e toa. E ngā o ia ma le anganga pa ia e mara malama. E mara malama i fo i kangaka e wha le anganga i peo kana kusi pa ia. E le mara malama le kingo i mea le anganga. Le la fo ila nga ia la inga confuse le awa e nga ia. Le anga e wha le kingo kele. Pea uma mea nga whainga ka inga mara malama le au wharasaio ma le au kusi upu. I le misionga le li whaola. A o kangaka ia. O whaila aunga o kusi pa ia. O kangaka e whaila aunga le Torah. E whaila aunga i kusi e lima mosi. E mana malama. Ai lau ke le i mangingo malako capture inga le whaku o Yesu i langa misionga. Ai sea. O lenga mawai lenga wa judgmental. Le anga fo i ora mawhau e ke le e maururunga o la kou whaikauranga siti. A o le karangoa Yesu e karangoa whaafaka oko e ala i le musumunga a longa ka maa through le anganga pa ia. Le alanga ngā ka kau fo i le ua umana tua le leiteng. Adjust and adapt. Lau whaalongo ma whaafonga. O kou ia public service. Waka kau fo i o ngā sui le kia kou ki whaafonga. O e wako maresia au mau whaahi ulea. Levanga whioa i o Yesu mpeke. Maonga so. Ai whesili Yesu. Pira. Sau fo i la. O le asau kau whaalongo lea vahenga lele o aia. Whamare kari a peke. O la whaalongo ako whamai o oyo Mose. Whamai isi o oyo Yoangere Papakiso, whamai o oyo Elia. Le levanga whiarua ia yo Yesu e le ilo o le alo le akua. Ai whamai o Mose, whamai o Elia, whamai o ai. Ai whisiri lo ma Yesu ia pira ai ala oi. Se saunga, ai a oi. O le asau kala o aia. O lai manga o Yesu inga ke fia i roa kongu i le gomela kasi po re peresikenge o nga so. Po o nga malama i le kangaka lea. Pa mai le kali a peke. O oe o le keriso. O le alo o le akua soifua. Maua le leia Yesu o la oi loe peke runga ia. O le kala lea e vaku mo o kouie ko kongu o le kapengeka. Ai mai se foi o kouie tu loa inga luenga foi ar malu. Sui lo na whaalungi. Lei le o kuila e panga e karangoa ia o kou. E le o fia mer nga e karangoa ia o kou. Technical na ko karangoa. Strategy. Wa uma ngā maumea. No. O re kangaka nga e karangoa ia o kou. O re kangaka e whaakumuinga i le anganga pa ia o le tua. E ila anga sa ngoanga e pi le make sense i le mawhau. O isi kangaka. A e whaale anganga ngei le a taua. Mare mamalu le atunu e whai ngō whianga e karia inga. E o whalala o lau papale o vesi o i le wafura. O le anganga a koa i kukongo o lusunga le Palemia po lau le mare koa e fia soangi mō koe lau. Pauanga mea lai kua. Ai mawhainga ngā runue me uma mo le lei o e arolofa i le tua.
ia e nga foi le me fa maro si au yo ro la nga fa le nga o ro ia na e mri ato wai e kau e ai mai sia foi ana e kau se e foi ana e penkala e kau vai fa ko e au ke lo we lunga ia Mr. Falai se kau vai ku po we lunga ia se uso ia Mr. Falai ia ai o ta ora na ka tu fa so ela foi nga asa ari me lunga Falai se ata ia ngal fa uma kwa de fa ofisile ku ia e ngole I mea kau media. Ia, o loa kua lalo mo ise o vaenga ia. Au leo kilo mai fua ia mākou. Whai au kou mea. O le amakanga ko le tautai ia e ma le Blue Wave TV, ma isi mo pokalame ia. Le lau kong wha e ma kuskama I mea le... Ko wawhai le pae e o asiakanga I waike. E re whaingo fiela sanga mai mākou fu I piko vau. You know, we had our own difficulties, we had our own problems, and we came through the same route for ngale o le sailinga o le malo. So before you try to judge us and those who work for us, look at yourself. Nanga e rei whaingo fia fwere maa ko au wala me ko langa lau I le toteia e ma le Blue Wave TV e rei whaingo fia a mese a le whionga e Asiata, you know, before le Tautua came on, Asiata got a lot of rift me kangaka online, but look at him now, he's more stronger ua kirenga ringi lo ulu, but you know, le maka ka aka ia Asiata. Te wai kupo on me ia whalai. Ia. Aia. Whamtai lei o le whaataua. Ai ei se isi vaenga e sili no fia I porukala mele nei matatu whasoa. Ua whaatupula ia ilo tau langa whaaleanganga le ataua maanai. O aso umai le mawhai, ele se au tau aso umai le mawhaina, ele mwhaingo umo ingi se aso ele I whaika uasinga o resort kuspaia. O aso foi uma o te aru o whaarungo longo ke fia fo ke whaarungo longo I la unga I ngata se o tama wharenga. Au isi foi la unga. O ke leo foi fia o ke o whaarungo longo ai o learn mai eise mea ka ua o kuri vai a kuile kua. E o ngangi me mo o rua ba o te o rua na o le tupe a le me su e le aso ma fua e tau risi aso. Ai tau fai foi ma whaavanga so rua taimi mo le tua. Iyo e fai fo ina ma awana ia mai le roku o ka ngaka ma le roku o rile ma be la adua hanga fa le lo tu I fua Ola ma ke foi me foi le aru ka ke karolanka poki moronga ko mangu wa le ai ele fai mo fiele asa ina ia te lo la foi se fia wa le van follow na mo por time me foi le sunga le ia ta wa ma tula e pena te fai tu ai ia se va e ngai tate e ka ke fefe ai nga yo ka le uma ese me o ka le fai se me nga musu ile nga pa ia ta wona fai e o su nga fo io nei por kala e makua fa makali le su ia tasile me wa la ngora wila e pe le logi me kala mo mai ka ko I ka su ngale ya do e a ta ma fa ki ngai ai fia wila e fa la kele mai e ma wa mai foi ka po kala mo mala mai ia a le wa ya tu ma ngako ma fa time sa vea e ai ka po kala me le ma da uri e ase ko le se no sila ku le makara ka ma na pa le ato sir ne ki o afi o so el makari nga wo so la ku ma vonge ma Mr. Fry ya el makari ale so inge po fele mak seki ala kama kwa seki ke ro a fa penga o male ulo ngo vai la ulo fa mai a wai fa ulo Mr. Fry ai fefsi me para lo a sia ka fu mai la ko ulo ka sui fa mai ko fa kali ko mo la valele o vai tole mo kwa ma ngai o ke nge la fa kali mo ro mo la ne fa fonga angal tato watu nei vai ngala fiafi o le makangi ma fo angoro o fai o makangi de fiafi ni
Ele awange yo va aya kuiti apolo da sia finge. Ako fai maka mai maloro po o ngai kua. Ko ngā maka e re whaasa ngai ngusila. E mo e Amerika e whaasa ngai ngusila. Falai, se me se kala ele aka lea. O lane... can you explain that photo to us? Ya, vai. Ole au tatu wa anga so tatu wa tu no me se sei fa for mai. Fa for mai tatu au fa so ole au tatu wa segment lea ole fa la wino ole barbecue ele o se me foi le ke sa wino fa makarani fa nga aka ba ngi fa pena. Ya ai se sa mo ya wa se ro fa makaranga ka so ka ko mala ya wa. E kero ka ula malama yo la kanga mai Mr. Fly vai Ko nga mua ka ole se fa mo. o ia ka kaua e pikia mai ai Mr. Fly wa kuira umaka o no ulango ya vai oia sa kaua ma ke ya me nga la kuira mak ko i pe ale o nai vai ngana te mi ko nga wa ngau ka man masing Pa mo de kinga. le mo e ka ko le se fa tua e ke sila ko ave ya ko sila ngele aka o matua iti nga o talinga le umi o le mato drive a o faki nga o kalinga e falai malanga fanga o kingi o matua ti nga o talinga ale rono ta o to matua yo moile ya ai o le o fai mamata o no to inga skaili le o ma skaili ngi Amerika o le skaili fa fai maka ya e mate lango ina i foi le mata pongi sa mato ina ya a o lewa ma ona le lama se yo o sunga ya fa fonu o ile tu lango le pakale fa tau ya si fez kala Mr. Falai wala wa foi ma le se por kala me se foi ma o makasa ola ye le fa kanga ke ingusila ia mafakanga i isi ako ora la ia makanga fa mauru makanga mo kwa fa sa e le vemo makakule pa makanga o ko makanga fa sa le fa o makala uri e loka i kaka le makanga e loka i kaka ole makale pero mali aka ole makala le ko fa nganga ke mingi ore va ainga o le fa pegno se san class fa ngana e ore va ainga skole ya ka o fare con silsino ngala makang lo ko le nga mai la mak ole mata a le uso ya li atawa ole mata lea e yayo na itu fo i e ati e sisila ya ko nga makako nga fa ko ya ru ya ole mata tu sa ufa mata la ia tatu mata tu sa ole mata ile atawa ole mata le tangata fo ile ele mamau le polo mata se metas e feo tu sa ele o lo atu e ta ava vale solo o ia ukafa o ia utafa ole mata mai falai ole mata le tangata pi te waso pape uma mata la to ino to lo taua reki pe ya taua a makaya siaka o ira e maua e kala fengare matati malo sirat ole makale o ke maka ole mata tangata titi pasika iyo kaya ikua Maria ia se fai lau tala na dei mato woro mato ai freinga ne ia na ave mato we ia lau le ta ua tu ia si sa Maria ngale le an mato wo ne freinga ia sa ufo station to fine ma si on to lua piki mato woro mato tu loa o ka mato me ai
matu ai lo steak ia o fare ai ngai anga dua kausani foi il kako maranga metu o mai lo matu tuturo lungo matu sava vati ai tatia ia le tupe lungo laula na savalia o esisi to fine masion to lua follow to i mahana ma realo ai o tu lunga ma o tu tilo te tau o tu tupe ai ma o ma fala tu ilan tanga ai a o le tip mo kengeres no officially tu ai il to fine ya le mama ole al kupele o lunga lo mo ile just leave it there le tip a ro ko ngor kanga Mr. Fala le tip ya ngai makapoko ngai makapoko ya Mr. Fly asi ke ro vai au ko yeah three blind mice sorry si ko avesse la ma la maka era ese foi a caia era fai mai lungo o koe whāro, o koe kau me ruha wai. Ia lenga, e ke fōmua... Ese me o tupu a, nai. Ese me o tupu ia wai wā. Ia, o lai ua... Nenga o whālongo ngā Sorry. Sao no vai whalai? Não falo mulungu, ko papea so o awa ko e mai o faz fale com arva ngale ane pe Filifilia fo so Tautua ele ma fai aluia sia o mai o le PYU fa pe le ingi di sa kai o la ho le o sa mai pare com le ingi ere na vale o la win ia so ino le atau. Vai. Te fai o kalanga o ke canceling a kwa ngelo malanga ele ngau marola ele. Ole malanga I Hawaii. Ele le ia fo I wai avano e o nga fo nei vai nga o pelo fo wa. E o nga fo ia manino ai fo ia I nga o lo fa nguri mai ma. O man failo mai o man failo mai Mr. Fala te u le Tautua manai o lo ia sana fufu ngai o lo I Hawaii no foi lo ayo o lo ia fufu no pena o lo I Hawaii no foi ia ele ia le vatu pe lunga wa eu fa fonga mai fa tua ma ia po se vai nga fo o le la fufu ngo lo ia pele ia o le fufu nga le o to fa mo o le sunga ia Mr. Fala Fufu le kele. o le sola por esa